Ndibo Jomanda. Zimnyama ngithi ayibona siyafana. Ngiziyafana. Thatha le number phela ekhaya mabethanda malume. Ne? Ungithinta. Athini ma number awuthinta? Ithi sifake la ufuna ukuyifaka la ngapha. Sifake manje. Hayi ngiyabuza hayi manje ku right. Ngizoyifaka manje ya esonto. Othi Masikhulule ebontuyenze njani phela. Bheka ungabaphe emuva. Ngiqale ngalana. Sibonge. Athini ma number wakho? 073 ithi ngiyabhala phansi. Yebo mdala. Ngiyabhala. Wabhala. Ngoba phela ekhaya uthole nomama manje uthi awayithela. Uthi wayithanda. Athi ma 0 Wako ndiya ngachizuru chagara ku 073 647 72. Yeah. I want to meet you on the other side. Wangikhumbula. Wangikhumbula. Oh la. Ezinto zakhe ngithi dala ngikufunda wena akusakutholi man. Dala ngikufunda lo mjida ngisamthola. Ngathi wena ngizokufonela. Wow, kahle. Sihlangana namhlanje. Siyabonga buti. Siyabonga buti. Usibusise. Akwanje la ukhiphe khona. Danko. This is VCBC na chitratani ngasivafamba. This is a Gucci. The Gucci quality. The Gucci quality. You can't finish the tire. Oh la. Orwathela la Lamborghini. Oh la. Tell la Lamborghini. Hey. There is a guy. The Gucci quality for you. SB ngasivavise chitrata. Kilipanyana ro invest. Vachifuna chitrata. Nokara rikodaka chitrata aimanya. Hey, there we are jana bana baba. Original vendor hustler umbrella. Hey, hora mfana kids. Ngabona utanganwa naye. Interest zone yazituwi. Homjita ndotangana nengaye ngendaba ndisina bonjo. Abo sina mini chithu ngokona so. Abo ribheke yesathu layisa. Sina layisa ra no mjita ari mupfuki. Utyo itolwa e-wallet. Andenda. Utyo itolwa cash send. No. Yeah. Hey.